Patala patu le Samoa Entertainment TV mana tamua mai pia ai usi mai whaafonga. Elena ale aula kapia ali i o le manu Samoa lo whenga ia i le pūlenga o la kapi Samoa ma lu i tau ma ngia i lunga ofisa whaasalalau. E uina te ena il pūlenga o la kapi Samoa tua inga le li le kapio i Leilua Niko le manu Samoa te to fitu peitai. O le se whaale tonu sa ngia o a fianga sa tamaita i te alo le aula kapia le manu sina whaasanga i stasio li i ofisa sa malanga ma le au i Awhelika i saute ia o ke topa lua o lua tolu. O le nafa ale tonu ua ta o le pūlenga o la kapi Samoa i lunga o le tala mua media. Wa umo na whaiel whaai ungal pūlenga i le li ofisa e whaato ese il tamaita i la nāmio mātanga. Ma ua whautua ina i la nāmio ia pūlea i le siusi o manga o le aula kapi e tamaitai. I le li poti lava lea o ta ua e le li pūle ia whale o mawaenga Vincent Fepule ai. E le tu mamaina i le pūlenga o le la kapi Samoa i to ingom ta upe tu ngā. Mo le saunga le mua teine ta alongal pūlenga i lalo o le lato taita inga. O le langalanga o le nei mata upu ina ua fasilingia le pūlenga o le kapi Samoa talu ni whaasea le manusina. Whaatau ia mionga le tau pulea na tupu le taimio le malanga le au i Awhelika i saute i le tonu maasina taluai. Sa tusia tu ai fo il whaia ongo le manusina le pūlenga o le kapi Samoa e whaiesa suenga i lea whale tonu. Inisi o tala, e o ane ina umale taimi o le tamaititi, o manu malo mai sa wanga e nofu ai tutono loto al whaamwemuenga po le Campus of Hope, al SVSG, i tona i mato. Ai wa wha o aina i to mai SSM mawhaiaio na amata se pisinisi e o lai mafsosoani lo na ainga. Wa amatai le masina mua lu o lu whaile o ina leo whanau le SVSG e tusi le ata, e pe no whailo mai lo na pule ngai le so. O le tutusi ina o se ata, pe ona sauno le fionga le presidente o le SVSG sili niulina jang. O se matafa yoi po se ta leni o wha awala mai ai le tonga fitia o maa fau. Ai o le au mai i fafo o le loto, malangona o le teine po le tama. O whanau nei e lanta il se lau o lo itono le loto ai i lato ai matua whainga tā lava ona whaatala noa, e fia tala noa mai fo i seisi, ei tai. O le ave iai o le ava noa e tusi ai sanata, mai lalo le taita inga le whaia ngo whaapitoa. O i ina fo e fua iai le ngāruenga o whaia, e le to o manga o le whaafile mua le mawhau, o le tama po le teine na sawa ina i teimi a tolo no langa, o lo oia mana tua. E iai ata o fungala au, o le taunu unga file mua ma le matangu fie o iai isi, a iai fo i ata e ata ngia mai iai le ita ma le lotoa, e ta o mai iai to tonu o lea tamaititi. Maona langona mana o mia lava una whaia iai se ngā luenga. Ua mai a whaatino i se whelo i ngā mta ngā luenga o leo whale pui ma le toi fuata inga, ma le pule ngā li ima whai pule o leo fio anga o whenga. E pe ona whaalia e le itu lau whaamtalanga whalawa i te le mta ngā luenga o leo. O le sāwali le mta ngā luenga le fio anga o whenga a wale tausia pe o le file muu ma le fio anga o le au waa. Ai mai se whatu mawina o le malu pui o tangata nuu o a fio anga umai lua. O le fionga i le taita i leo sinia i atua ena lo mano paulo. O le vaenga o ngā luenga so tau au ma le atunuu. Mai isi o taita i leo asiasi. Sa whai masui al mta ngā luenga le nei whelo i ngā tāua e pe on tāua le whamtalang whalawa i tele mai leo. O le fionga le whai pule a maulolo tā vita a mosa. Sa whai masui o le fionga o whenga. Mai na ia whaaftai le mta ngā luenga i tusai ma le savali. Man whaalia e le fionga i le ali whaipule, le talia ai e le fio anga wa whenga o le sāwali ma le tausia ina peol fi le mū. Nau ta inga lava ina ia saonga le mū ma malu puipuia tangata uma. E mamoli ai le nganga whaaftai le mtanga luenga o leo, whale puipui mal toi fua ta inga le pule ngoa li ima whaipule o whenga. Malo lato lango, i le ngā luenga whaatino le mtanga luenga a wala tausiolo no fi le mū i tutonu nu uma fio anga. Ai mai se o tutonu. O lo tātua tunu, Samoa, o lo whaamwae i le atua. Ia ngā rulue whaatasi mo se Samoa saunga le mū. E lua se la wafe se la walus fulu tala, wa avatu le mtanga luenga o tinamta maita i le sanko. E la to te whaafoe a ini a o onga whaapitoa mo to tino komiti whaatonu o fono e tu malo e lima sultasi tonu le tunu. E pepo whaamtalanga mo le mtanga luenga, o tinamata maitai wa mai a saini le MOU po le malienga i le vao le sanko, ma le mata ngā ruenga o tinamata maitai. Le sanko e ngafa male atina ina whala papunga tūma o ti le tunu wa vatu iai
Le whaatuatuanga la to te whaafoe aia tina e whaawa wale malo. E se fululua maasina le umi o taimi e whaafoe ai le amalianga i le vāole mta ngarwenga ma le whaamalo whaalapu tonga tuma oti po le sanko. O le aunga ia mawhai ai tu malo ma o la to fono whaamai. Ono whaawa au le aunga tonu o le pulkalame miliona tala mo le tamau ainga o tangata umai Samoa e au fiai man si o manga ai o le manuia tutusa. Ua mai atau awa e le fionga le suia o le malo. Le fionga le mamea tu le tufunga ro pati mualia. Tusi tō finga o le sui o le malo saina i Samoa i le solu o le vai asonei. O tō fiai fei ming Xinjiang. E na te tau avea, ngā ruenga wha ampasa o saina i Samoa. O se so tanga wha awa o malo e lua talu mai nove matasiwa fitu lima. O sao no ai le fionga le suia o le mamea tu le tufunga i le tā ua o le so tanga wha ale woa saina malo tātua tunu. Ai mai se oi tū tau lea tina eina o tangata o malo e lua peitai. O le tūfo le na sao noa iai fei ming xing. O le anga lue e wha malo si awa tili i le vānu no fuai o malo e lua. Whilangolango maa i tū e manu iai. Ua wha mawina e fei ming xinga. Sa nga lue i Beijing i le ofisa o le vai whafuolo na malo. Sa avea i fo i masui konsulo saina i Australia. Ma sa avea ai mawhailau tusi momo saina i Australia. E este mai li taimi. Sa avea ai ma konsulo saina i Fiti. Ma le ofisa o saina i Peretania ma Dubai. O le ampasa fo saina i Samoa u fai poe tasi lo la alo. O lua i nei vai aso talo na tau nuu tātu tunu. Talo mai le aso mo ia anuali lo o lua fai suia chao xia liang. Ma le tal fai ui sanga si TLC la fio leo Samoa e avea ta avale ma le saunga le mu. Ai mai so ta penanga mo le fontele. A ta ita ia malo le tau pulenga le fai mai i Samoa le tau sanga nei. Le aunga o le a onga ave ta avale a leo lea na amata ia nafi suli mo ia anuali. O le aunga ave ta avale a leo lo fai ia ilona ofisa. Moa o onga i mata utu. Mai o le masenga mua lea wa amata ai lea fo ia tinai. Mo le masenga o leo. Mo le tau sanga nei, le defensive driving training. O le masenga mua e to se fulu ila tau e le ngata o le awai mata upu. Pei o le to mai le mafau fau. Ai o le whaatinonga fo i o le aveina o le tavale mo le lua vai asa wa tofa. Ta ua e le whaamtalanga whala o e tele mai le ofisa. Vai nga umalama ia wana ta pinanga mo le fono ata i o malo le ta pulenga. Le malanga mai ele tupu o Peretania i Samoa. Mai le ala si aisa si itia o to mai o leo e ave ta vale. Pe Samoa Entertainment TV mai e pia. Tato toi whailoa i le aswa tai au le alofa o le atua. Soifua.